patiri n'erya mwana n'erya mutima orukwera. Amina. Mukama abe nimwe. Niwabe niwe. Bine tata nimbatangirira omukushaba omukuhimisa omukuramya mukama witu twena hamwe omwizoberi omushande eyi13 omwaka ogw'ekereziya. Rero mukama ruhanga natweta ngomuru byona byona tukore nawe kandi tumbugane omuribara omwe no muribara kintu. Twena kushaba mukama ruhanga kwatsasira ebyitu omuringo mingi itarakozere nawe kandi tarambugine muribara muntu no muribara kintu. Ninyatiro mishugaranga omushobozi wa byona nomishugangire tata kunasisira munonga ombetekateko nombegambo nombekorwa nomukwanga kukwera ebirungi. Ndiyo musisi ubuzima njo rukweshereza omwiroma Yesu kinebwa byona bamarayika n'abekirire bona nimwe bine tata kumushabara ruhanga mukama witu ranga omushobozi wa byona atusasire ebyitu atutatye omumagarage agatahoho. Amina. Your heresy, what is all
Tatito mushobozi wabyo n'obutwire ukatuma igishago kuba abana bawe mpakwa watokwitiriza watindura abanyamushana mbwene tweshengereza oturinde obutosha tugume nitweza obu nitumurikirwa amazima gawe ekitwacyo kushaba nturamuri Yesu Kristo mukama waitu omwana w'omerere akategeka amenye n'omutima rukwera ruhango mu businge n'obusinge Ishomo ryo kubanza naruga mu kitabo cya kabiri cy'abagabe umutwe gwa kana umushororongo gwa munana syagwi 11 ukashomo gwi 14 ukamarayo no gwi 16 izo barumwe erishakaza Shunemu omukazi wayo mutungi yamweshengereza kurya omwe byo kurya okwihobwo kwiyabeyere atorogo muhanda ahunguka yo kurya ako kurya ogo mukazi agiriba ati hati nayetegereza ku ogo mushija oturana arabaha ariyo mu njoro kwera wa ruhanga mbwenu katumwombekere akajukace aha mutwe gwenju tumutere mu kitanda nemeza nekitebe nitabaza kwaragume naturabaho abe numwoyaza izo barumwe kuyayizireyo yaza umuryako kashenge yahumura Elisha agira ati mbwenu shi tumukorere ki Gehazi mugaruka mwati manya tagira mwana kandi iba yabiro mugurusi Elisha agira ati mwete none uko yamwetsere ubwo mukazi yayemerera umuryango Elisha yamugira ati omubona ku nkobu umwako guri kwisha uri yakikira umwana wo mwojo na wamugaruka mwati ngaha mukama wanje iwe muntu wa ruhanga we reka kumbeha nyuwo muzana wawe ikigambo cya mukama ruhanga nakasinje Singani we, yakumani nyeshongore.
Isomo rya kabiri ni ruga umbaruha Pawulo intumwa yahandikira Abaroma umutwe gwa mukaga nitushoma orunyiri rwa kashatu okusya rwa kana na bwa nyuma orunyiri rwa munana okusya aha rwa 11. Timuri kumanya kwitwe twena ababatizibwa muri Kristo Yesu twabatizibwe ngo tufe nawe. Manya twabatizibwe twazikwa hamwe nawe twafa ngo nko Kristo yazwirwa mu bafire obushobozi bw'ekitiinwa kishe nitwe tubone tutyo kugendera omu magara masya. Nitwe kuturabe twafire hamwe na Kristo nitwikiriza ngo turyamerera nawe. Ahabwo kuba nitumanya ngo nko Kristo yazokira mu bafire tarifa bundi rufute kimutegeka okufa okuyafire akafa aha kibirimwe yaheza konka amagara agwaine agine ahari ruhanga. Nimwe niko mushemerire kwebara nk'abafire aha kibi kandi abahurire ahari ruhanga omuri Kristo Yesu. Ekigambo kya Mukama. Ruhanga nakasingi. Okunda ishe nyina okubankiza tanshemerire nogo kunda mutabani we nari muhara we kubankiza tanshemerire kandi otikiriza omusharaba gwe akankurata tanshemerire weno kizamagarage ari agaferwa kandi weno hayo amagarage abanje ari agagarurwa wena obakira biri ninya yakire kandi weno nyakira biri ayakire owantumire weno yakira umurangi abo kuba n'umurangi ari ahebwa ebihembo by'abarangi kandi yakira omuntu ushirire abo kuba ngo noshirire ari ahebwa ebihembo byoshirire na weno kwa omwe ari abo abato nabo nubyakuba ekikopo cy'amizi garukufuka ngo abo kuba nankuratira buzimazima nibagambira nti tarabura kirembo cye. Amakuru marungi ga Mukama witu Yesu Kristo. Yesu Kristo yesibwe. Mukama witu Yesu Kristo kandi Mukama witu no kushururwa kwa ranga witu Ruhanga Patiri umwana mutima rukwera kandi ruhango ubwo okumanywa nka rukundo
kugira ngo nawe kuba aine rukundo n'urukundo kandi ege rukundo niyatushikamo bwenu mamuro Yesu Kristo natwegesa natugambira ngo ibara kintu cyona ekiturukora cyona ekiturukora mu cyona nitubantukora abo kuba nuwe wenka number 1 byona biturukora ekikumesa cyona kiturukora nitwetago okukikora nawe nikitugaro mu ndagano enkuru ngo Ruhanga akatuhanga kuba cyeshake gukora kuba kutegeka seji kandi gukora nawe nkawe ukora rero ebitoyingurize byona nabyo bikatuhurira bikana bijuma bikana ki byona bikaba birungi so kandi twetagwa itunka abana ba Ruhanga okuba abarkwera rero Yesu cyo yatugambira ngo urukundishe nari nyina akenda ngo bakire akizaho kubakunda kukira nyowe ogweta hashemeriye aho kuba shona nyoko Ruhanga no kumukereza nabo cyo muri byona urebeka ngo number 1 yaba Yesu so muri kintu cyona iki kuba tukora Ruhanga natego kuba no yayebembera ibi bintu ukora nimba ukora bwanje ninga nimba ukora nyenka ninga nimba ukora na Ruhanga so nicyo Ruhanga teremo mutima we icyo dukora cyona kigira kakwate niguru everything we do must be connected with heaven without connection with heaven everything is nubushabwabsha nogo okunda umutabani naro mhana we okubankiza tanshemerire so everything points to God. You cannot get committed to God to kwasa kwera chumagaraga ogahereza Ruhanga waba okagiremi abantu bakabara kwanga abantu biza kwanga abuko mbabi n'ibitago by'umbere rwabo konka iwe wabo mu Kristo ohamere oyehire Ruhanga nikimesa ngo ebinde byasyona abantu bona bakwengurize Ruhanga wenka no kwiza kuba number 1 n'abatabano bawo n'abahara bawo n'abanyokozara aronke kinde kimwe bwene kwakwana zo kushima sande shozarakije noza kumugirota kandi nobwiro zo kushima sande shozara noja kumweta tugenda uko oyampira mutabano wawe nibwo yampira mahara wawe tuyisogo oyatire byona rero tujanuya tukore bitu na byakushaba gukora hanuye ibyo kwaniriza iyo mugeni ahoko umushomero kwanganya omuntu wa Ruhanga kuyabirwa mureba narabona bamureba naza kai nakore bya Ruhanga bajya ngo umushije kutumundira katanda azana cyeje kina kantu nogenda okwata onywana baro anywana mushijoko abareto mwa ninga ni onywana mushijoko ojumwawe bakwakira ko munywani abo kunda noko kwabiziramu yokiza kunuya oyenda kusenyeka yana ngwe nawe norengu no yogo ndera maganya ngo any visitation oktaya yo mukejo no iza kusigaho ki nkora ko mukejo jiro to businje bo mukejo niko murimo gwa kandi ukora mu rwire osige atawire osige wa mushabara yacha tuyino mu muhango visitation oktaya abantu osige mu mikisha kandi utakasige teje wache nyine ukutangara ukundire kutangara twaza kuzo umukinga ebe byona abokwenda kuyamba abandi abo ndware byo turetiro kukinga amakagitu ngo gumo wawe nanye ngumo wanje ugumo wawe nanye ngumo wanje n'ubwirwa ugumo wawe nanye ngumo wanje ahoko ikije cyembire iki ahoko tinkwenda kwita kandi kwenda gonyite kandi kwenda gutwitane aho karanga taritiro musomo gutwitane konga kunagira mu katare nashanga mu cyara twene tukaba tuyino buguru mutakagira ngo nashobye tuna nanyera nizanako konkati tinka basagambara ko kasubira kundagambe nako umukomushira mukuru ka ndikawasakunda mwenu kunashire nabara msenabara mtiza hanga hari ni kizu kirajyo cya president ne kiragiro
ekiruhanga arokutirabyamu ombebembezi bitu utukikwate ombebembezi tubonka tumusebeni Museveni ite twamutira ntebe nabo cyo tumutegeka none ategeka uko twatamwira karuru aya mu ndakuza kana tujya bakama ndio mukama kandi aro aba constitution yitu so akabira kayitu yaja tumbwenu abaserikali abanaka ba doctor bayambire nation yitu amanga kutotena baje ngakoko kaza kutahira nabo cyakate witeka aho katwatatira uteka nubasaguma kumutaje ko kaje na tawona abantu bona bakurebe ibara umuntu wena abe mukama wabakama arebe ko ngu tagira umuntu nomo yarwara kataje umuntu wena yaturuka koka twari twasema mwe ko nashireyo ayibaguze byo kuri naramse kumucyara kumuhangano mukaduka ke nankanye no buzunanzi bwo kumuhangano nabyo ntoko nakusinikire migisha migisha sanitizer yibye mutuma naje kwa sanitizer omwizina Yesu otunga migisha ati niwe ati impere migisha nanyete nayemera hano yo mwizina ya patri neri ya mwana neri ya mutuma rukwe amen kumba ndiaho mureba anyiko ayirukangire at father nte aterekareka atotaje nteneki ande terakatanda harimo tunanasi harimo mupapari ndebo kumukazi kanya bayino tuntu cye nabyo tinyabo unakano byetaga tinga no byetaga fast kandi wabare kumba micyo migisha ebyona byaza kukanya wamare kukiza koko mwene ngo mukazi w'umutungi omukazi w'umutungi akajya tana ari umwana wa umuntu warhanga ruhanga no yamuterize ninde byakora nebyarhanga nawe kitende kwiza kumereka kugumana yingora katumutera katanda agume nawo humuro rero nawe uriyo kwebera ruti kwene munahumura anasigaho ki nasigaho multiplication of blessings nato okwijizwa kwemigisha ahoko to multiply omugisha gw'omwana namwe nibo bampulira bayemera hari izoba nimwe ba Radio West nimwe ba ya mwena you get multiplication mwayakiro kwegeswa ko kigambo cya ruhanga radio yeji ya Radio West kandi yatiruho abantu barhanga umusomu konkaranga yabaho mucyukugure umuyugure rizoba niwo horohona nimbo bari ubemerire ngo kumwakire kigambo cya ruhanga emegisha naje batengera mutunge migisha yo kukizubwa tuge migisha yo sumurwa ubwiga bugenda kurungi abakwenda gutera bururu mu butera bwa ruhanga no bugenda kurungi mutakabusha babwesete amina so iyo wena nimwe bari yako bakamera mwe bakoreka distance aho mukankwataraho omwankwataraho nanyana batotera micani mwatotera light yo kwakira bya ruhanga nanyana batotera yo kwakira bya ruhanga mu izina rya Yesu ko watesera kunuya weto kwemera umwisakaramento rye yo sacerdoti ngungu medangire kandi ngumembagambere ngu Yesu yabakiza nkanda turayemera hona turangire ngo mwakizwe ndwara turangire ngo mwakizwe byo muswe turangire ngo mwakizwe teka yanyu rero tuborere kurungi nimo mutore rero amwe tujye ngo misa yawa yibaro mu yatumwe ko Yesu yatumwe kandi tutore twabe tumaze aturagenda hona ntenda kurangirira okubaje okugira usinge ninyenda kurangirira gwimo bahure kigambo cya ruhanga omwisomero kubanza ngo kutura hano yatone kiri abantu barhanga niyo umuntu warhanga byo ikirize wayakira Yesu magaragawe wayakira kigambo cye yimwabe abintu obugumba tijikumanyisa uko abana ko oyino bugumba byo binoshobora byangire kuzara oyino bugumba byo binoshoma byangire kuzara niyo bategeke babona bari mwino bugumba akakoko y'umukuzo konda kanga kurgaho ko karizoba mukama bahereze mucisha abo bigenderwa byone bigendero kwenda kurinda abana barhanga obugumba bwakapoko nabo bucyokerere nturangirira ngo ukire abo umukama ogoto yakira mu kwitiriza rizo ngo kandi koreza mugenzi wawe otwizi umbana bato kibasa ibara umuntu wenda ayine cyaro kuburwa ari uko mwerere ariyo tegereza kanahwa ariyo tegereza kanahwa mbizi anati wagira icyo wamukorera ubwo no kikorera ruhanga kandi ubizina ruhanga ngo biri nuwo yakire
mwende nitetewe n'abakwakira imwe abapolisi imwe abamahe imwe abakugezeho mukagenda mutatira abantu koni mukabagambira munyaburiwe tawakawukurukaho niba mukama bahereze mici niwo president ragakoze mici abako nofayo katumwe kawe mwende teya ka radio mwende tewe kinyo niyo bakomje omugisha gwawe abo kwiteza ngo radio ginayebeho abo kwiteza ngo nitetewe mere hano yo kushabaraho niyo mugisha gwakira ibara abantu bono kuturhanuya twakire migisha niyize wari kwakira migisha abako watangira ruhanga watangira kikamo cyaranga nimo beshongoze emigisha nimo mwene bakudena batira kahuguru emigisha abako nangu nyenda nkikore omugizene lya ruhanga ruhanga kanto musomo twita tukurebeseraku akanto mungunyerinde ndinde nabandi kandi kunda ruhanga kuko kunkunda nkunde mugezi wanje nkoko ndikwekunda ngwene genda migisha erizo twakire migisha imwe ngumba zenyine mukubura ruzaro nizo bari kwakira ki ruzaro ntikirangirira watagayitimbira myaka kikuru maze imyaka engayi bakanyongoshe cyo rumwe rucece ruhanga. He wants to do the impossible today to all of you who have been sterile in business, sterile in sicknesses, sterile in not being healed. But Dr. Bitu abayoko mwazengerire abantu bajongo busana bakasente ngaho ni wareberera kunoze. God, may the Lord remove the sterility out of your life. Ni mumujira kwikiriza ni mumujira mani byora bitendeke. So sterility emyaka mintu ameze tuamarebe kurenga musanzu nabiri osote ni sterility osotaro kiranga rukora ranga natkorora abako twayikarunana na 28 konka bakizire n'ushaje ekikubaso ranga linayongeza umbikorwa bitirize kore birungi ranga linaksumura kana shumura n'amahanga kandi gone mwende na kwisa ranga abo okutaya isa ranga omagaragitu omuribaromwe. Every person you are meeting God. You are muntu workubugana omanyango I am meeting God awokaniche sacharhanga. So there is hospitality. Okwakira ko muntu omurimbo ko mutano no mugambira tina wasakura musya aboko bakakoko kitingwe nakakwita ko tugira nga tosheberera nga it's rude omugira tina wasa to nyaburi otambuka yi abo nyaburiwe otambuka yi abo konyera buyoka koko katakwita nanyoka tanunga koja tosheberera nga ubu wamuretere kizubu mwakire umurigo ko mutano abarhanga bagamba nembabazi no teko gamba nembabazi no akahuru konka manyani kamara akahuru konka ni kamanya wokatiro kibesengu nyaburiwe otambuka tiko na kubwaza na nyoto andwaza tabwaza na yangalite kabwerekera ekindi twabura ngo omusharaba okuratira omusharaba gwawe nko kwanje kunabwe korire. Jesus is the model. Yesu noche kurebera okubunda shimutwaza ibaro umwe oyine okorize kubugana omusharaba okureka ngo akakiza ninja kemera okanyira ruhanga akakiza ninja kemera okanyira ruhanga amisha ganje ngatire Yesu abesi gamkama bahiriwe kutenge tabsaho udirachi bokwikiriza abo kwesiga mukama taro nubwa kwiza kigenda kutengesa nanakakoko katengese haro nendwara za sirimu zikatengesa ezayebora zikatengesa entaro zikatengesa konkiwe nanye kiro why are you here abo cyo kiro ukreba nguruhanga yagumzamu okukozesa ebyakwenda gukora kandi natugambara ngutare cyo kumarema twamutahamisho gitu twamwesiga turi nkomuti okubirwe no mujara no mujara gwamizi dero noguma guriyo kurire ndwane bishima kandi enyonyi zona nizenda kwinjira kutekama kweli bine tata mukama yatugambara ngo byone turakore tubikore murwe tubikore nawe amisho tugatarwe kandi ubuturahereze wena birunwe twerize rero Yohana nakitera mburungi mutokwasa kugira ngo ni nkunda mutari wanje ni nkunda ruhanga wowe ukunda gokari kandi abanyakoni bagera taro nkunda nyanga abana bawe nabo tukunda ruhanga turebe ko twakora umune ba ruhanga kandi uraguma natwerekera Noha
Ruhanga wenyine. So we need to read the word of God. Tutaka kusoma ikigambo cya Ruhanga kandi abatina Bibuli Ruhanga natugambira ngo no bwakotina Bibuli. Paulo natugambira abaroma umutego kubanza akashero kwa munana tokaje ngo nyoti kumanya Ruhanga mutikome bya Ruhanga ngo rebero mpangwa byona ebyahangire aro obunyonyo bukunku obya compound yitu enyawa yokunagire kuzaro nashanga abantu gibara kwebenya wawo muno yagamba bajemu kunkinya wawo zigenzere ziza compound yitu kundeba uri nazo zayisima ahubwo banya noza kuzitiza zikikuri cyo kurya cyazo nazo ziro munyongorwa rero ko kweze bunde gama mugenzi wawe yizanuya yiza bibyo kurya byakanya nazo ziriya tuzaho hatubiro ko Rwanda rwanje bwo mutakaja kuraja munizare ryo gikoka no byona bite ahubwo Ruhanga najya ngo turuko muyiguru Yohana najya ngo akareba byona umuntu nayisa Ruhanga kandi by'umunsi byona nabimibisaranga nyuma y'umunsi mwena mutero mu ngaro abo kuba mukama anitwe mukama naraputirinda tandika izoba ry'umugisha twatandika section y'umugisha umugisha yaza kwiza nangwa ntiza kwiza ndiza no kutukomorora nziza no mukareze tuza distance scientific sitting omukarezia nturabo kikamo cya Ruhanga ntero mu ngaro ntumuhisa kandi turazobona tuyongera umani agokoreza Ruhanga mukama witu mbwe n'izina rya Yesu riso muriwe kandi bare muntu wena nko nambwe n'irizoba twagwisakagwe abantu bije twazuma mukayitu tukashoma shande kabure kikamo cya Ruhanga tukashaba hamwe rero tukimuko mukasheshe tandike wikesya namani ko Ruhanga horona akomugisha izina Yesu riso muri baromwe ba doctors bitu ababoda bitu abakutunda mukatare abakutunda mbazi president witu abakwenda kwesimba bafaza mweno kwa muruhona na nabashobesa bitu abahore abasalamu mwenda bismillahirrahmanirrahim musasire abakaturije mutaka ngo nagusaka naje ngo Ruhanga nwe mukama witu nwaturinda kandi rahim bismillahirrahmanirrahim tibasa ngo Ruhanga nwaturinda kandi okusasara kona kurukumo rwe nabucyo ni mwaboko mwena izina Yesu himsuwe ibaho mu stage yiwakamu omukwikiza Yesu amumwarize kubatizwa rero Paulo yatije ngo imwe babatizibwe okahurira imwe babatizibwe mukafana Yesu mwazoka nawe okutakora kibi mukama abenite twena hatukariko mutigira ngo ninjiza Ruhanga Padre mshobozi wa Yona umanjigo nesi bezistumana kwa mukama witu babindawo mutima rukwera yazaro bikira Maria yaresena kwa mutara konse frato yaba mwa msharaba yafa yazikwa yashuma kuzumu achache kisiyazo kombafu astemwe baranga Padre mshobozi wa Yona yarwa mshoba rwando wahina wafire ninjiza mutima rukwera eklezia katolika ishirire okutera kobechire okusasura kwembi okusoka kwembiri amagara gatawo amina emikono yitwaje mukisa mukama tato munyamba batwaza kure kigamba cyawe ndukushaba ko kuwara bro mwana wawe okutereza uragumena kusya makuru omwisina ryawe papa witu Francis omuhereza amani atakatere buko mukurangirira ngo Yesu no hurire nkando Ruhanga wa Abraham Ruhanga hurire okuturo muritwe ayo mukama twakushaba oturre twenda kumkiza Archbishop witu Lambert n'Archbishop bona abwatiremo n'abepiskopi n'abasaserdoti n'abadikoni n'abashemesa ngo buhereze bukurangira amakuru marungi bugumizemo atakagiye cyabateruka abantu bona babugana muri ibara cy'icona bakushanga mu Ruhanga hurire ayo mukama twakushaba oturre twenda kusyobanye n'amaka abwatira hamwe mushije n'omukazi ngubo omushija yambo arindo mukazi atakamukora kubi kana n'omukazi yambo mushija atakamukora kubi ngubona bategeka seji kandi bazara abana barukwera kandi bagizo burukwera batakaterebuka batakitana bagume no hwerana abwenema yawo ya mutima rukwera amukama twakushaba oturre mukama tata ndenda kusiha abana abo watiro abo watugambirira umurangi nogera iyo muyoweri ngo nabo bayahinduka bari ari amagezi gawe bari yategeze nkora yawe rero bijira mutima rukwera rero barangira amakuru ko kushinwa kandi itobashije bakuru n'abakazi bakuru ngo tubatangare
turebe icyo uri kubakorera mu mbwene bibeho ubishije bona bagira ubwenge bagira ukwetegereza ibyawe kandi abakoreramo babe bikwato byawe ibyo bakoreramo ibyo kutangaza rero kiturete no kusheshengereza okutamukiti no kuciraho ayimukama twakushaba uturire mukama tenda kuseba bona abi no kushoberwa ibara kindoni kibakutaho kibura kuzara amatungo agamara kuzara ibyo kushobora bara kuzara bigeze bibera kuba kurungi harimo namwe ababiri barebera amashomero woshete babera kwamasiko ngo amashomero gaza kukingwa ayo mukama twikereza ngo inema yawe ngo amani gawe ngiza kutuletera okutandika busya ngo ibyo biza kubirungi amishe twagatariwe yomerero kategeka ruhanga padiri umwana mutima rukwera aseye byona twashabiye utata wo mwiguru oyatije kuturukunda umwana wawe kuturumukunda ngiyone turushaba uryabutuhereza nawe gitukiza ngo twashabera izoba twabutunga umukristo mwana wawe omereye kategeka hamwe na mutima rukwera ruhanga umwe obusinge n'obusinge amina. Tushengereze kitamo cyangene cyanyu sima ruhanga tatitwe umushoborozi wa byona mukama cyacira we simace nabo tugasira nabo ugasira mwishiriza bona ayi mukama ruhanga witu iwe utera ibyo fura nobarabya umabanga gawe mbwene twashengereza ibiconco ebirukwera kabitwere okhereza no kushemerire twakishaba nturaba umukristo mukama weitu o mukama abene imwe mwimise mitima yanyu tujize mukama ranga weitu uzimashishira kumusima no kumuhimbiza
mukama tata urukorera ngo umushobozi wabyo n'ubutwire buzima zimacire kandi kirungi azini cyo kutusyaha kurokoka ito kusima butose natona okusimira mukama witu Yesu Kristu okufa kwe nitukwimbisa na rukundo okuzoka kwe nitukukurangana no kwikiriza kuona okugaruka kwe okoshitinwa tukutegerize n'amasiko gamire kimwe nabwe tukatwete n'abamarika n'abikire bona n'abucikara kiguru bona tukhimbise nitweshongore cyeshongore kitaremura tugumize tuti mazima ni warkwera kandi shire ukire bwonda twakweshengereza yoreza mutima wawe zimtijeje hinduke etubere omberi neshagama ya mukama witu Yesu Kristo ubu yararakoye magarage akakwata umugati yakusima yakucoma biceka yagabura begesobe nagamba ati nimutore muryeho mwena manya oguno mubiri gwanje oguraheweyo abwanyu kubahereza kuriya yakwata n'ekikopo nabo yakusima yakikwasaba egisobe nagamba ati nimutore munyomwe namanye kine ekikopo kyeshagama yanje eshagama y'endagaano nsekande y'obutwire rashesheke aha bwanyu n'ababingi babone kusaasirwa ebibi mugume mukore muti okunyizikiraho ibanga yo kwikiriza Kristo Kristo kazoka Kristo yakamba amwe mukama ntiziko kupfa
no kusoka k'umwana wawe tukongera umugati gw'amagara n'ekikopo cy'uburokozi kandi tukusima abo kutwikiza kwa yini tukakwereza twakweshengereza n'obucurezi tobakubagana mboneshagama ya Kristo tera n'uwo mu mutima rukwera ayo mukama yishwekereze yawe bugerensi yona ucyo kwengera mu rukundo n'obumwe hamwe n'omuhereza wa Papa witu Francis na Lambert umurisa witu nabona bwakwase kurisa abantu bawe yishwa na bene witu abarukire nibesiga kusoka n'abandi bona bafere mukono yawe bakiro batase miterere cyawe kandi tugeremo abasitweno shemero kwagana amagara gatawaho hamwe n'abikira Mariya nyina ruhanga n'entumwa n'abikira ibona abakuzera ibyo ukunda okusena hati twete nabo kusingiza umuryogo Yesu Kristo umwana wawe ahabwe hamwe nawe kandi mu ruwembo mwe n'umutima no kwerekana no kwisuba byonane byawe tatito ranga umushobozi wabyona obusinge n'obusinge amina omujuni ko kuyatabwire no kuyatwegise tuyangane kushaba tuti tatitwe omwiguru izina ryawe ritinwe Obukama bwawe bwije ebyo ukunda gukora umunsi kuko kubikora umwiguru oteri zobega buryo butosha otusasire bibyitu nko kusasa abacagisa otatureka twoyibwa kureko tuzunubi ayo mukama twakweshengerezo tuzunubibono tunobusinge magaraga kuturumu reko turaze kwangira amani gembo bazawe tuguma butosha tuzunuro kibi kandi tushingirwa akatavanko kona ubutegereze n'amasiko bwo kushemerwa okwija ko mujuru witu Yesu Kristo abo kuba obukama n'obushobozi n'ekitimwa n'ebyawe ebiro byona mukama witu Yesu Kristo wagambira ntuma zawe uti n'abasigira obusinge n'abo obusinge bwanyu nitweshengereza otafa bibyitwere kanyikeza yekereziye yawe abo rukundo yawe ryo businge n'obumwe yomerero kategeka obusinge n'obusinge amina obusinge bwa mukama wabe nimwe biro byona niwe katama ka ruhanga Yesu utusasire katama karahanga oyawe byensi utusasire katama karahanga oyawe byensi utosinje bene data ari mu ruhona muri nkaho imo batabasa kutunga mbene shaka muri Kristo muri ngo bwo kumutunga hanuya mu altari umusakaramento y'ukwera uri mbene shaka muri Kristo ni wabanka nyinito bikira Mariya uyaje ngo nikita kubaho kita nyo kutunga Yesu ugomba garagandi bari Marika yamujya ati noja kushanyura mutima rukwera deri Yesu ugo na ijo magaragaho ni Yesu nkweza kwijo magaragaho muri ngo mutano mwene bene tata abesirwa byanyu wa mukama kanabahirwa umurebe katama ka ruhanga umurebe ugo kuyaho bibyense ayi mukama tinshemere ko tawo mwanje bizo kiri cyuwagamba ninza kucera ombenesha kama ya Kristo turinde na turindira omagarage agatahwaho amina
tushengereze ayo mukama tukusimira iki kitambo ekitwakutambira tukakibaganaho ntukusaba kituretere amagara n'amani tugume tweterine neiwe omu rukundo tubone kwana ebishuma ebirikugumaho ebiro byona ekitwakikusaba turaba mu Kristo mukama waitu. Mukama abe nimwe ntabwo umusobozi wa byona abaho umugisha Patiri na Mwana mutima urukwera kubashumeho kandi ugume nimwe amagara ganyu gona. Misa yawa ibaromo watumwa genda okore na ruhanga kandi okore omwizina ya mukama Yesu Kristo mukama waitu. Amen.